Latifah dari Kecamatan Darul Lima. Kita nikmati untuk yang berikut ini pembacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim oleh kami terbaik satu golongan dua seputra Mustafa Mahfud Quran ke-33 Kabupaten Aceh Besar 2016 Zul Aqli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو
هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Itulah para hadirin, Zul Aqli merupakan qori terbaik satu golongan dewasa putra dari Kecamatan Sukamakmur. Hadirin serta para pengunjung dan para undangan yang berbahagia, untuk selanjutnya bersama-sama kita akan mendengarkan arahan dan bimbingan Bupati Aceh Besar sekaligus menutup Musabaqah Tilawatil Quran ke-33 Kabupaten Aceh Besar tahun 2020.